počinjemo da snimamo. Danas smo tu sa Marijom Vrebalov-Đorđević, koje zahvaljujemo što će da nam predstavi način na koji klimatske promene imaju veze sa rodnom ravnopravnosti. Marija, hvala vam puno. Mi ćemo ovaj video snimiti, odnosno ovu prezentaciju, i ona će biti dostupna na WWF Srbija YouTube kanalu. Marija, ja vam prepuštam prezentaciju i tu smo za bilo kakve nedoumice. Hvala Maša puno. Dobrodošli svi oni koji u ovom trenutku prate prezentaciju na WWF-ovom YouTube kanalu. Klimatske promene i rodna ravnopravnost, na izgled dve nespojive teme ili teško spojive, međutim, ako se malo više udubimo, diverzitet i različitost ljudi, pojava, kultura, jezika, navika, fizičkog okruženja, pa čak i naših ličnih doživljaja, svega što postoji, je neizmerna inspiracija za stvaranje jednostavnih i univerzalnih pristupa i rešenja za svaki izazov sa kojim se suočavamo. Klimatske promene definitivno jesu one koje su jedan od najvećih izazova današnjeg vremena i današnjih čoveka. Kako na ovom svetu postoji muškarci i žene, složit ćete se da je jednakost među nama nešto od presudnog značaja u okviru celokupnog života i naših aktivnosti bez obzira kog smo pola. Rodna ravnopravnost i njena definicija prema Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, čiji je izvor sa Wikipedije, jeste načelo socijalne filozofije koja podrazumeva jednakost muškaraca, žena i osoba rodnih identiteta u društvenom i političkom životu. Ona pretpostavlja da jednom društvu, zajednici ili organizaciji postoje jednake mogućnosti i za žene, i za muškarce, i za osobe drugačijih rodnih identiteta, da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti da uživaju sve koristi i dobrobiti od napretka zajednice u kojoj žive, rade i borave. Majo, samo da vam, izvinjavam se da napomenem, govorite mi kad treba da menjam slajdove. Aha, dobro, hoću. Sada smo na slajdu broj 3. Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama iz 1994. godine kaže da su klimatske promene promene klime koje se direktno ili indirektno pripisuju čovekovoj aktivnosti koja menja sastav globalne atmosfere i koje su pored prirodne promenljivosti klime uočive promatrane u uporedivim vremenskim periodima. Kako uopšte dovodimo u vezu rodnu ravnopravnost i klimatske promene? Slajd broj 4. Zašto je rodna ravnopravnost važna u kontekstu klimatskih promena? Način na koji društva vide uloge žena i muškaraca u mnogo stvari formira politike kojima se vodimo kada države donose odluke. U jako puno zemalja u celom svetu žene su u vrlo podređenom položaju kada su gore navedene situacije u pitanju. Ovo je začarani krug iz kojeg je jako teško izaći i treba početi od pre svega obrazovanja žena, odnosno devojčica kada su male, jer one najčešće imaju ograničen pristup svim resursima u kreiranju odluka nakon obrazovanja, pravu glasa, uticaja na politiku i manji pristup pravdi. Posledice klimatskih promena se osjećaju u svakoj zemlji i na svim kontinentima podjednako. One negativno utiču na nacionalne ekonomije, ljudske živote, zajednice i države i pretpostavlja se da će taj uticaj biti još veći u budućnosti. Zato se mi sada bavimo ovom temom kao jednoj nepoznatoj temi koja još uvek na globalnom nivou nije pruženo dovoljno pažnje. Slajd broj 5. Zašto žene? U domaćinstvima na svojim radnim mestima žene uglavnom odlučuju o ključnim stvarima u vezi sa korišćenjem, odlaganjem, odbacivanjem velikog broja proizvoda, čija se upotreba direktno odražava na različite vrste zagađenja.
Višestruka upotreba, ekonomisanje, separacija otpada za reciklažu, kompostiranje, upotreba energenata i slično, sve su to teme o kojima najčešće odlučuju žene. Vaspitavanje dece u najvećem broju zemalja jeste upravo u rukama žena. One su te koje donose najvažnije odluke u ćeliji, najmanjoj ćeliji društva, to je porodica, i zbog toga je važno od malih nogu devojčice vaspitavati, edukovati i obrazovati kako bi svoje znanje prenosile u budućnosti na svoje potomstvo. Slajd broj 6 nam slikovito opisuje banalne situacije u svakodnevnom životu, da možemo da razumemo zašto je važno, na primer, kojim se deterđentom pere veš ili šta tačno koristimo plastične flaše za vodu. Puno ljudi u svetu pije flaširanu vodu, a ne iz vodovoda, i po statističkim podacima u 1 gramu odeće koju peremo u našoj veš mašini ima 3000 nanočestica. To znači da svakim pranjem 100 grama odeće mi u prirodu otpuštamo toliko plastike da apsolutno nismo ni svesni toga zbog toga što je mi očima našim ne možemo videti. U Americi po čoveku na godišnjem nivou se oslobodi oko 70.000 mikroplastike, odnosno mikročestica koje takođe ne mogu da se vide golim okom. Na gornjoj desnoj fotografiji su nalazimo u našim filterima, u veš mašinama, koja su ta mikroplastika koja ide najčešće u vode i mi toliko zagađujemo vodu da moramo da budemo svesni da žene koje se bave kućnim poslovima moraju da budu osvećeni, da znaju šta je to što rade svakim svojim donošenjem odluke, koji deterđent, koja garderoba, šta će se raditi sa time što se izvadi iz veš mašina. Znači, to su neke kućne stvari kojima se niko od nas pojedinačno suštinski ni ne bavi, a koje da kako određuju kojom će se brzinom naša planeta zagađivati. Slajd broj 7. Uvođenje rodne perspektive, odnosno gender mainstreaming, to je jedan tehnički dokument okvirne konvencije u okviru Ujedinjenih nacija o promeni klime iz 2016. godine, koji definiše uvođenje rodne perspektive. Znači, ovo o čemu ja sada pričam je nešto što se uvodi kao pojam koji je jako važan i konvencijom se definiše preko definicije iz 1997. godine i u izveštaju Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija. I kaže da proces procene uticaja na žene i muškarce bilo koje planirane akcije, uključujući zakone, politike ili programe u svim oblastima i na svim nivoima. To je strategija za uključivanje prioriteta i iskustava, kako žena, tako i muškaraca, u dizajn, u implementaciju, u praćenje, u evaluaciju politika i programa, u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama, kako bi i žene i muškarci imali jednaku korist od njih i kako ih ne bismo nejednako tretirali. Krajnji cilj je postizanje rodne ravnopravnosti. Ovaj dokument je jako važan zbog toga što uvođenje rodne perspektive u sve oblasti našeg života upravo dovodi do toga da žene nisu marginalizovane i da obrazovanje od malih nogu jeste nešto što je najvažnije, a da posle toga dolazi informisanost. Znači, imamo sredine ruralne koje jako slabo dobijaju informacije o tome šta se trenutno dešava u okruženju, šta se dešava globalno, i samim tim zanemarivanjem ruralnih sredina mi imamo prostore koji su zagađeni od drugih, ne samo zbog neobrazovanja, nego i zbog loše informisanosti. Slajd broj 8. Uticaj rodne neravnopravnosti na klimatske promene kroz nekoliko aspekata. Neravnopravnost je u svim aspektima života praktično nedopustiva, ali nažalost ona je sve prisutna. Pa jedan od prvih aspekata je da klimatske politike i akcije u skladu sa lokalnim kontekstom uzimaju u obzir različite perspektive, uloge, prava, potrebe, prioritete i interese i muškaraca i žena kao zainteresovanih strana. Svi mi imamo jednake potrebe, ali ih obavljamo na različite načine, pa je zbog toga važno uvek imati u vidu potrebe i muškaraca i žena.
Klimatski pristupi će biti efikasniji, delotvorniji, odgovarajući i korisniji kada su i žene i muškarci uključeni u procese kompenzacije i kada su koristi obostrane. Znači, jednaku korist imaju i muškarci i žene. Muškarci treba da imaju potpuno jednak pristup svim mogućnostima, svim resursima, da jednako mogu da odlučuju i koriste sve što se tiče klimatskih akcija i odgovora klime. Osnaživanje žena gde postoje razlike u distribuciji moći, resursa, uloga, učešća u prevazilaženju institucionalnih i sociokulturnih barijera za angažovanje žena. Uzimaju se u obzir znanja, prioriteti i iskustva i žena i muškaraca i ispunjavanje moralnih i zakonskih obaveza prema Ujedinjenim i njenim konvencijama, uključujući Deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Jako je važno da kada je u pitanju informisanost, vodimo računa o tome da ono što se kroz medije daje i pušta u javnost jeste jedan praktično suženi, ali vrlo važan oblik novih saznanja i da ako se u medijima promoviše jednakost, ako se u medijima promovišu deklaracije koje je neka država potpisala, onda takođe možemo da informišemo naše građane o tome da svako novo saznanje koje imaju je i obavezujuće saznanje i da ono što predstavljamo u svojim medijima jeste jedna nova putanja ka podizanju svesti svih naših građana. Zbog toga je važno promovisati jednakost u svim segmentima, pa i kada su u pitanju promene klime i svi drugi aspekti našeg života. Slajd broj 9 je vezan za doprinos žena u proizvodnji hrane, u upravljanju zajednicom, upravljanju prirodnim resursima i biodiverzitetom, edukaciji dece, brizi o porodici, koji su svi ključni za razvoj svakog društva. Jako je važno imati stalno u vidu koliko je uticaj žena velik i koliko je uloga žena velika, bez obzira na to što u većini društava žene nisu pozicionirane tako da donose važne odluke. One su u svim segmentima društva prisutne i praktično žene su te koje drže ključ u rukama za usporavanje klimatskih promena zbog toga što je njihovo delovanje od malih nogu na decu pre svega koji su nosioci budućnosti u stvari najvažnije. 4 oblasti su identifikovane kao ključni elementi odgovora na klimatske promene. To su mitigacija, adaptacija, prenos tehnologije i finansiranje. Prve 2 oblasti su povezane sa pojavnim oblicima klimatskih promena, a druge 2 sa sredstvima za postizanje razvojnih ciljeva. Mitigacija podrazumeva proces smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte nastalih usled ljudskih aktivnosti, kao što su, na primjer, emisije od sagorevanja fosilnih goriva, kao i smanjivanje šuma sa ciljem stabilizacije i koncentracije ovih gasova na bezbednom nivou. Kada je korišćenje fosilnih goriva tema, takođe možemo da to povežemo sa ruralnim sredinama u kojima se u velikom broju zemalja u svetu upravo koriste fosilna goriva koja su najveći zagađivač i efekti staklene bašte su neizbežni, dok ako imamo žene koje su edukovane ili do kojih su stigle informacije, to nije dobro, one mogu da razmišljaju u svojim domaćinstvima ili u svojim malim poljoprivrednim gazdinstvima o tome koji su im opcioni energetski izvori za poslove kojim se bave ili za život koji žive. Adaptacija ili prilagođavanje uključuje niz aktivnosti za smanjenje ranjivosti i izgradnju otpornosti u ključnim sektorima, kao što su upravljanje vodama, poljoprivreda i ljudska naselja. Takođe, žene su u svojim domaćinstvima, u poljoprivrednim gazdinstvima ili u nekim malim proizvodnjama koje imaju, ključne za promenu nekih ustaljenih tehnologija koje se koriste i veliki su inovatori jer su spremne da za dobrobit svih mnogo brže odreaguju i donesu odluke koje će biti korisne i njima i njihovom okruženju.
U okviru kolektivnih napora za rešavanje klimatskih promena pažnju takođe treba posvetiti novim i poboljšanim tehnologijama. Inicijativa za finansiranje na svim nivoima je nešto što je od ključnog značaja. Obično veliki fondovi daju velikim organizacijama određene sume novca koje su mnogo veće od onih koje se u lokalnim zajednicama daju, pa samim tim žene budu isključene iz ovakvih načina finansiranja, jer su njihove programske aktivnosti mnogo manje i zahtevaju mnogo manje finansija i onda one samim tim budu izostavljene, izopštene praktično iz nekih velikih projekata jer ne mogu da odgovore zahtevima velikih sistema. To treba imati u vidu i kada je finansiranje u pitanju trebalo bi finansirati i neke male proizvodnje i male kućne zajednice i male farme koje vode žene u ruralnim sredinama, jer one kako mogu da smanje uticaj na klimatske promene koje su sada zaista više nego važne. Slajd broj 10, primjeri dobre prakse, link tu da sad ja ne bih pričala pojedinačno o svakom, ima 4 odlična primjera, može svako da ih pogleda, pristup je moguć, priče su odlične i ja, što se mene tiče, prezentaciju završavam ovim slajdom. Zahvaljujem se WWF-u na poverenju i na pozivu i moram da kažem da sam uživala i u pripremi i u nekim novim saznanjima koje sam ja dok sam ovo pisala, do kojih sam došla i nadam se da ćemo nastaviti sa saradnjom. Hvala vam puno, Majo. Jesmo ovde? Aha. Jesmo. Stvarno vam velika hvala. Ovde ima dovoljno informacija da ko želi da može da nastavi da traga i da se informiše. Maja je takođe, moram napomenuti, naša glumica, volonterka u filmiću kratkom koji smo snimili na temu klimatskih promena i šume, koji možete pogledati na našem YouTube kanalu WWF Srbija. Podstičem vas, to je tek izašlo. Tako da ako imate neka pitanja svakako možete pisati i u chat, možete pisati i meni, Maša Perović na WWF, a i doći će, vaša pitanja će doći i do Marije. Puno hvala, Majo. Hvala Maša i vama, svako dobro i vidimo se. Sad ću da prekinem snimanje, da znate. Ostanite na vezi.